Yada say yamo kwa babiem na Badwam TV Badwam ambwatuma ne sofo Edwin Jackson yada umase papa afa Faith Homeopathic Hospital clinic abane benada urefia meka odu benada omo eba na yaboye komodie munti Dr. Kufiam Ponsane Dr. Boateng enso ewa ha mema makwabe bi aboko nyame no nyame adom mo ahofade ne de mu wiepe adoro ni wa tire wona esma ko jaye na nim se awon asem se onim se eya ono oba ye ni nkomo ene me ye na mse na wo edi asem me ye se me ye no meba omo fu kuma se mi fita krade ba e be hia ne nya ya fade I think say mo juma e white yeah ntino me say sure nyame hu mom so wo so nti ya hu ne emem ne enwo so ye ya se we dey akutia pa pastor mama fan free Dr. Boateng one pay ready me da sister ya sister fia me da se ne akonya ye chia ahwefo nyina ehwe eye Adom TV said ye Faith Homeopathic Clinic dan de nyina ye ba ebebo Ghana for enka ye efa apomodin ahodo a nyame nam Faith so esa mmiri bia na ye ka se nipa we wapomodin ene wade nyina sister fia woni apomodin a o ye ohiani because se wa mo apomode ho nsem ahia na yare enti no e ka woto dem a hwe sika wo pe ene ade nyina ayekwa the last time na make bibi wa ha se madam fu bi a o se ne yonko ba ko wi enche okosra na yire okoye na ohwe na yire no edem a wasesa na damfo ne pictures nyina within short time no ede be ma fofra wanya no ede the picture ball be ma utie ya no pay e bi a wo kodwonso unya problem wo prostate didn't ana prostate when ya me say this time the rate ya prostate issue e kum microphone step ya e bia we need the health field in this you won't know it. But most of the cases a member be brewu no obetie mo no onya prostate intino yes re ye ma ho ahia ye say this month of September self care awareness month Faith ye dey see wo say ye bo ho dawuro say obia wo say mo apomde ho nsam hia enti no ye bema anopai e bia wutie mi bebre ho no mo a hu nsusanso wo Johnson mu okodunse wagina ho be 2 minutes Johnson into me my or for so say opese wo Johnson but Johnson ma owie na Johnson ba pe na ne refi so o sha ase na ama no na ne refi na obo so wo de ko na dwuma what's one day ubon say Johnson na emabiem because ebo nka ya o force ansa na wa Johnson meaning said the prostate is enlarging and a prostate no urethra ye Johnson atwa no enum na nam enti no say enlarge na ka urethra no emoa enti no o force ansa na aba no ebedum o force a emum biebiem because prostate na ye kese ama urethra na a close eno na afi ni e pass catheter e de ahyew nansi ya me braba kwa na yese osine wofa ba kunya problem na oda hospital ho no na yese emi se osizi urine na wose maybe omo de catheter to ni we mu eye ne ya bebre nti no urine no ma no ontumi nkan che doctor say urine ma na ehye no ho ana afi wo ye kese wo hunu na wo ye che it's too pathetic say ebi nye wo da me nua bema me papa wutie me o fi se eye easy prostate ya ade a ha adwen bebre se wanhwe yie e de niema bebre na bebro mesrew se utie me wo ye bema na se wo sansusanso na Fabra Faith Homeopathic Clinic se ya hye wo catheter kura na bomodian se wo de beba papa ba ko na se ote ye na ye de ne ko Cape Coast na ye ko hye ne catheter ona obi ose obi se on fambra obaye an ye man eduro so wono. And within 2 weeks time no aya oko review na me say o de onko review ono mo aduro but onko review no ana me ka say oban na o ka che me say we na ehye no on feel comfortable ana me ye letter ka won say ya man aduro we know say obetumi adwonso nti omo nyina ye monitor no na ye hwe ti omo yi na omo hwe ne kakra bi na afi Johnson na aba efiri ho no on check catheter ne biem nyame adom ode nkrofo enso eba ebia wo de sa na aduro ebia wo de wan hwe ho ye catheter ne de ahye wo de bra na Faith ye moa na ye ma wonura ebeboa ma prostate no
atumi ayeye na watumi adwonso na emfa ohaw bia emreche obi okra adwonso no sent abam odwonso pe ubo se de na menua kofika no ayi nani ato nchen infections ni ade bebre hunu say infections about urethra no travel to your kidney ubo be come 20 years when nephritis I know your kidney infection na afei e de ohaw bro na ema wo kidney failure ni nyina no ye ohaw a se otena ho ema ne cha ebde susan sobone ene bebro anopa faith say yare biara abesie wo nipadua so nsacha ye biara aba wo nipadua ni mu a unimu se enye normal no mentena ho ma ne nye kese tu anamo na fabra ya so ye ho no mo na yemoa na yare wowe eba eyen kakran na akodu the end stage no eno na wanhwe yi a na afei na ede owuo ene ade na ede bro eti se wo ho no mo wonya nsusanso bi wo nipadua so a this month is self-care awareness month. Tina ho emma yare no enye kese. Faith sebra. Ubetumi abayaso ye bia ebe hu bia. Akra ha ye wo so tuom. Eye ofri Santa Maria ko so tuom. Eye Abuya Junction ana Antieku Junction. Udu ho no mo a ye wo asoye no e wo ho no mo. Afi udu Takrade nso a ye wo Anaje police station wa adjacent the police station. Fair Junction on your right. Faith Homeopathic clinic e wo ho. Afi Kumase nso ye wa Henema Kokoben. Eye 18 mu ho no mo a ode uduru 18 mu ho a usi abonsi signboard esi ho no mo ye de numbers ni betu dwa no afre numbers no ana egu screen ani famu bia ofra ye be ma direction afi udu bogoso nso a eye old aseda eye boga fi ho no mo a ode uduru ho no mo a fit ye adwuma e wo ho ana koforidua nso no ye wo pole junction ho nso ye adwuma wo ho yare bia betena ni padua no so na ede wo haw ebre wo no ode tu anamo bra fit homeopathic clinic na me na me so beboa amasa wo haw ni nyina ye tu ase ama say yanko doctor yenchi ahefo se wo sa ya de na dance ba e ma wa kukudu ni ahode ma de koso ye djuma like we bibi na ye positive yes da bia wani je we also say ye hono ye mama ni je kese pa ne say obi obeba obi a no ho a no afre we de dem asio munno no ye ba ye no say de esisu so na etie no na ye ni gidi om say Ghana elim say de kese bia na ntino wanu nunu akese no heto pa ya wa memne ne niema bia amfa obeto sa homeopathy no a otumu say na we kura anye mehwe but okofa emre kakra bi no hunu se wo nipedem enti ema da bia na ye be kasa nya kodu e de kasa because yenim say sa oba se de tibi ade ne beko obi de ade aba yade na danso ache wanante abre wanunu nu ahodo wo chinchini but obeba no ye di say no homeopathy no pepa homeopathy kwan so sa na ade no sisi ya ne ko unim se Ghana no se yete se ba bi ye ya yetimi bu ye no guso a we dem bekọ adwuma ba de okọ afum de de ekọ de o ye carpenter ni mesi ni de okọ ye ka ho adwuma obi ade de ekọ utim se oyare pa ba to de ekọ ade ntie because unim se e wo se yade no akọ but e be wi echi na eye kese na afi ono ye sign to tonu a enuro no ne yade na mfa bat no to no eno na bedru stage be na yade na ye kese enti du wa afi edu bi abefa bia na iseda ye adwuma cause onye hwehwemu hu se yade we na yade we unim se before so bi sisi bechia no e chete kitai sisi emfata ko se ugina wa na sisi no hwim na atia obi de chate obo no waso sisi obi sisi chate a obo se onante ono atimu se obre but obane na mwa ma obi atietia na chi na ye di nsuochi atutu na chi no atratra wa nti obehunu ano na atia mo na no kosi fom ye obi bi de se ni kotodwe ansa na de wo bato dem no na wa ono atimu se ono ade anante ye adwuma hwese obi ani wagun se eye ne ya ade be na ohunu ye no no akoto do no de asoso o de nti obehunu na adu ba bi a afo eni bi na omu de se kaya ida akoka but nchiran kanyame so obi obeba no ye hwehwemu wie ne ye kan ha to no to mi humu ntamo a say ni pe obi timi boss ya na BBC memram ho BBC bi nya obi timi kasa ba bia me ko ene makwa mafano na BBC memfano but obedu ye ho na ye hwehwemu no keke nko ama no ne ye chense o ha we say ya na o ha ya oti pen wa ha won se no anu obi dwonso we ni be ma se de na doctor ka no we dina ho dwonso ne ba an chance ye free ba bi ba ko e chance no dwonso de no a ebi ho a otum nika kwa no ko dwonso oba na dwonso sa de no e chance ye no bu na ni gu so a hwese be ma bi o ho a imagine say o ha akofo ba bi ensa agunu be ma maka jo sa di we ntimi nyaaye cause no de we na anopa kwa we ya otum say ahodi wom so ati ase enti sa otumi ye
na se wunya hode na se ode be edwuma enu ye ntimi nya aye no ade bi nso bata ho a eha yen to tia se nsansa begu be ma no obetra wa na be ma na fo anka ketua bi afi nani bebre wo bekọ no boy bi oba e wo se ode aduru atwetwe ne be ma no aye so omfa ntwetwe sa be kese ti wo kono gina ho twetwe a ebeka se eto wika etweka afra minum wo twene dintintan enya ohwe ade no woni padua mu bra ne nhwe ne hu ko e befa so e bi ye fio pesa obi beba no wasi na ehya ase no na minim se bia ya bia keke entim ko to no de sasra ho na me ko to afrodisi anu no obi anu no sa ma otewa sabi se otewa na se e ko ni jiko na infreche maka se stroke emfada koba stroke ehya ase fi baby sa na cancer tie woni mi sa me de number de betudwa number no ya 0540 ene mami amenka no 0540 71 0940 obi o arthritis no ono so mfa number wo sa number na mdi ka de tudwa no eno eye stroke and diabetes ni kidney the arthritis no mfa number we 0244 58 3859 0244 58 3859 and 0547 57 84 94 0547 57 84 94 ya die bia wo so bia no ba fetu Homeopathic oba na me adu nyame nhyira ya de gidia na mo betu aba ho na ye ho aye ye den ti yarewe bia wa modin kura de frɛ bibi kire wa oso wa pomudin mu a ofrɛ Faith Homeopathic Clinic ombejo so midin de afia amankwa tamaklo me mami a menya no fofore ni din abrewa 102 wohwe Adom TV a homachi nyina wasɔre a wono so ehwɛ ye awurade hu mmɔbɔ wonie Mariama Nkoso anaso mo frɛ no Maame Nkoso wonya 102 asante achima gogo no wo onfa fie ni agro onfa bedwam ni agro onfa pomudin ni agro no tin wonya 102 no radio tape tinyame hira obapa nyame hira grandma onye okese no miemu na bibia anya bokọ ye ni so dodo so jebre ehweye yeda se ene mpanifo ni nyina medamo ase se ya mojebre ehweye ndwumadie yekọ na yenje nkrato yenche asemidika kwasi de to so no man hene kwabna sante aba